Aduan mantan anyar ki sura pejang sunat. Telah on tur napson make. Aduh. Tahu lah mana pentah meneng setia salamun. Gula lamba uning ngajabis. Kebuknya gula itu kan ini. Salai kangangang ngagul. Okuan. Kakan. Kan mengurujak gula tako. Salamun rongkin morong kilat warwa. Engki. Makan gula. Angah colon tangan ada memon kata ake kepedi geng neng jago letako akhirnya ajriya nase jadi pote jong kigo bigo icet pote ngojap aja pote tahu benar apa mak pote tak tahu gula punten tahu nih ajriya pote nase gara-gara Nur Muhammad tetiban mun ngakan bae ngakan Nabi Muhammad baca sholawat meneh tak punya penyakit itu angah ngecolon itu payah ditang ya burung nih aku luno rajorak pada durin dalu cai kalau jologul yang sobung ngomor rambon beliau nih hampir rambon sobung ngomor ya kayak pemulih nasir pun tu biguli sambil hari nasi barok kajan gula bete kersak bilu gula nabas beda motor tareng gula yang bak ke Yuti Muhtar kan pada dari kan pada tajam keluar dari tolum nabang gula musleh kadin toh nasi enben tangko itu mah tahu je kok oleh nasi jam pengarai bagi bini bi gula nasi enben tangko nasi enreng gua di jere mata jangan bagi ban ya tak melu bini gula nasi gini nasi pote ada apa nak kun nasi tok tetingara mangken lagi tak langkong nih dan dokter guru Pak sambian kalau ingin sehat jangan terlalu banyak karbohidrat ya yang ini bener gitu jangan menyangkan nasi ya podan tak macam solawat roh ada nolai makin nasi roh jadi penyakit coba macam solawat yang mentebak kau orang yang sedang kena ni kamu ni boleh kata nikah dubile sing akan ngebaki solawat gitu